U prošlom videu smo pokrili priču prvog srpskog vampira, Save Savanovića. A danas pokrivamo vampirske priče iz Hrvatske i otkrivamo istinu o pravom hrvatskom vampiru, Juri Grandu. Uživajte. On je bio seljanin iz Kringe, kod istarskog kraja, odnosno kraj u današnjoj Hrvatskoj. Smatra se da je bio prva stvarna osoba dokumentovana kao vampir u istorijskim zapisima. Malo se zna o Grandovom životu, možda je pre smrti bio samo običan seljanin. Ali neki izvori tvrde da je bio gadan i pohlepan lik. Njegovo pravo prezime bilo je Alilović. Ali je moguće da je zbog svog impresivnog stasa dobio nadimak Grando. Od italijanske reči grande, što znači veliki. Poznato je da je bio oženjen sa Ivanom, sa kojom je imao dvoje dece, Anu i Nikolu. Prema legendi, nakon smrti Jure je svake noći ustajao iz groba tokom 16 godina i terorisao seljane. Razlog njegovog povampirisanja ostao je nepoznat. A za njega se govori da bi on napustio svoj grob i lutao noću po selu, mučeći i terorišući lokalne seljane. Također je spomenuto da ima sposobnost da posjeduje ljude i kontroliše njihove akcije, što je samo pojačalo strah koji je on izazivao. Kada je Jure umro, priča se da ga je seoski sveštenik, otac Đorđo, sahranio na lokalnom groblju. Ubrzo nakon Grandove sahrane, lokalno stanovništvo je prijavilo da je pokojnik viđen kako luta selom, pa čak i kuca na vrata pojedinih kuća. Svake noći tih 16 godina dobri ljudi Kringe bi usred noći čuli kucanje po celom selu. Kucanja su bila upozorenja, obećanje da neko ko živi u kući koji su kucali na vrata ima malo vremena na ovom svetu. Navodno mrtvi Jure bi ih posećivao i kucao im na vrata. Slučajnost, zar ne, ako ste gledali video o vrstama vampira na mom kanalu? Vidjet ćete da smo pričali o grčkim vriskokasima. Kako su oni bili tip vampira koji je navodno kucao na vrata stanovnika. Baš sumnjivo, zar ne? Da se u raznim kulturama na Balkanskom poluostrvu stalno pominju neživa stvorenja koja umeju da kucaju na vrata. Ne znam za vas, ali posle ovoga ja ću da pripazim na svaku posetu mom stanu. Pored kucanja Jure bi svako veče posećivao svoju udovicu. Njegov užegli leš i jezivo lice, koje je izgledalo kao da se smeši i dahće u isto vreme, primoravajući je na ono što je on mislio da su njene bračne dužnosti i nakon njegove smrti. 16 godina kasnije, seljani su počeli da se umaraju da žive u stalnom strahu svake noći. I rešili su da se otarase ovog noćnog demona. Župan po imenu Miho Radetić okupio je grupu od 9 seljana. Ušunjali su se na groblje sa krstovima, lampama i glogovim kolcem. Uplašeni su krenuli do groba Jure Granda i iskopali njegov kovčeg, otvorili su ga. I ostali su šokirani kada su našli savršeno očuvan leš Jure sa osmehom na mrtvom licu. Župan Miho je brzo pokušao da ubode Jureta sa glogovim kolcem. Ali to nije uspelo, kolac mu se jednostavno odbio od Jurinih grudi. Brzo su pokušali da egzorciraju leš Jure Grandea, ali ni to nije uspelo. A Jura je sve polako ustajao iz groba, sve dok jedan seljanin po imenu Stipan Milašić nije odlučio da uzme stvari u svoje ruke. Brzo dohvatio sekiru i pokušao da odseče glavu ovom uznemirenom demonu. Čim mu je sekira zasekla kožu, Jure se otvorio i iz usta mu se oteo vrisak koji ledi krv. Krv je potekla iz njegove rane i počela da preplavljuje groblje, dok se krv njegovih žrtava vraćala na zemlju. Međutim, uprkos njegovoj strašnoj reputaciji, Jure Grando je na kraju bio poražen od grupe lokalnih seljana koji su uzeli stvari u svoje ruke i okončali su njegovu vladavinu terora. Iako ga možda odavno nema, njegova zaostavština živi u folkloru regiona, služeći kao opomena o opasnostima petljanja sa nemrtvima. Hvala vam što ste gledali i ne zaboravite da se supscribe-ujete za još fascinantnih priča iz sveta folklora i strašnih mitova. Pozdrav i do sljedećeg videa. Uživajte.